Yo, I was here for a net day, mentia babeto yapno eso, say a brantian di David Ado. Koyete a wedi infinchia Adriana mature 40 years or ye welder. I was here for wa koto or no ankasa na such as a mame abrewa wedi 95 years eduokron enum emona a chese I was here for eseweni ensese ye kan ede echewo na abaya wo hwe abrewa no ewo efi wonom no eye na adwen se wo kọ na wakwa koto ade ede aba enti wo kọ ye na wonam kwanso wo ba no tese abaya abrewa yi chese wo tientima so wo struggle ewo edem wo no tie no na chese ma ne kan ho ekoko wura wono ma chese okoko pie mu ewo na chese David Ado Koyete yi ebutumami so chese eni esumunsa ma no si yo ayiko na no na David yi ebo abaya no ano ese mano enka ntro bia mani enye dede sika wo pe bia no wo de ebe mano na ne wayeden wakana no ede atune no na abaya ne se da wono enya de so obeka na no ede atu ene ne wotetie mu ne nkofo ebaye sesi ame no wo ekase abrewa awanya eduokunu enum metre 95 yi ye de no akopie mu ewo Sege Polyclinica ewo Ada Westa abusuafo intensive treatment pa ekoso ede ama ye maami ya chese ne dabre mu enye se obi a wagogom na yetimi asa yire no ewo fom honum ne asa to no mu na ede aka ho no ede na chese eye enwoma dodo na ena ekoso ewo maami no everyday ma se baabi a woda no ani enyan pa eyi a chese ayarehwe no mu no gise wo mu edumu eyi esuko epa eye anyesa dia enokrampo ebenam so ama wanhwe ya maami obetimi ato nananom ewo eye ensedo beka se na se wanyini ai wanyini na so kwan a wode efaso a wode ebefiri mu no se abrewa ne ya se to mu na esanso ede aka wona se siam no wo eka se ede abranti a wadi infinchia aduana 40 years welder David Ado Koyete yi meno wo eka se ede ya remando na aya posifo ensa asolimu ama ya remando no na ebusuafo UTV amane boni na de ensem no ebebeto eye ya pono eso na nsa na ebekwakotie ensem no emu no mekai mo esem ochade herbal center eno so yasema edi adwumedie no eba ebebeso mo ochade ese yare biara aye kwanko eto so hunhun mo de hunamani ede wotenete eno tientina ho enkase yare we de eno a enadim beko wom yare we eno ne kumi maame ekumi na nabi ekumi wo fa binti eno a ewo ye bushim dabi menje yare emfa ento ho no mo se ewo abusuan nti eno a na wodi ebewo osese yare ewo ho no de ayaresa ewo ho enam so odi nubuna ene habama ene ye nadwuma entitutumika na bre na so ye eso ewo no na ayaresa ebe ye wodi eno tifane number ewo screen no eso na ene no entwetwe enkomo na abusuafo mengotie ensem no ne ba ye beso aso yo abusia de medru su ye the chronicle na chronicle so ebo amane ese abrantia wanya mfinhia aduana 40 years a wo ye welder ni wo ye welder wakọ repu maami panimum na nabrewa a wanya mfia duokunum 95 years ama wiase na de abrewa na kwoto Sege Polyclinic ayaresabia ewo Ada West Mansimu ewo Greater Accra Manchemu ayaresabia ho na de abrewa na kwoto wo see intense treatment just anu ohye kachin we prabre no ya doctor for no ehwe ne yare na say mo say si na no bosumi July de to so edu ya na kachin di David Ado Koyete wonya 40 years na wo hwe di efie wa di obi apie kwa abrewa no so yare otimi 95 years odampa so student mattresses no de di dwen ne ho ababa wa no hwe abrewa ni PS woto ade obrechi ya na kachin no ekoto hwe abrewa no so kan nsam ye no tim fom de ne sa jire no abrewa yi pre na ho de ya hem wotietemu ana nyame obo ani se na baba wana kwa wo ba no ti sabre wana pene so no di America okwanje sa wo fa eno se adwuma eno wo so ne pechi asamwa David Ado Koyete ne beka ne se mesrawo me mo me dede me nka nche obi ana de sika bi apabia bodi ne mechi ya ma eno wo se de bi mebo odede no obo odede nipa mro ne bechi no ya chi ne na ko police station amed na ko gina Sege district court ma court na remand no ene ade abrewa no so ko ayaresa bia doctor for ne si SSC ahwabrewa ne gie ese na ho ade ne wo fom na brantie so asan akwakoye ne nyedoa we de asefim sempa ya esie de workata the chronicle ena no pay ode abetudwa adekran ka akoto no mo na ade aye no ese wa
Ebusiafo na we dey said there ensem no etie no na debio eden ya na be ma chese obi a wo 40 years abre 195 years untimi hu ne mobo etimi ko kan ne pemfom wonom chese usisimu ya woda to the extent say chese wentimi anya abaya bia wo mpotam wonom wanya abaya bia wo bronu yiso wonom chese wanya wo bia wone ne betimi akokeka na ne chese watimi ama wo wansano a chese abre wo wodadem etimi atime ya hwese nipa wote ne ncheni ni wo okotade enti watimi abo awura dem honom akwa to no mu na akono benko akono pone benko na no na amadodo na eka se we enyakwa entimi enyakwa de biara eda se 40-year-old man sa brabo no de abo de bona wa de tare na wa de bona ehwan enu nti ne chese de be ya ene se won konko peno ne abrewa bi enane no ene bi enu ne breakthrough ebeba enti wo mususu se we de enyekwa ebia na eyenyankuma de bi akwankyere bi ye de ama ne se no na benam so ama ne kwan bi etimi aba no no so etimi aba ye odefo enu nti ene ema ni tu sa na mom because entimi man no sa da se 40-year-old man ubekwa kwakoto 95 years mona keke se like wakono na aba enu nti no kwakoto no ma mona ebinum hu ne se we enyakwa hunhun bi eta echire a ewo se abrante enu kwa so wo mu eja no mu ekura mane kwakwa se na se da bi ma wo mu gongo tu esika bia ma wo mu enja abrante no zudo na susu se emperifon fa wo mu na ezi wo because mo na ato no ye adoso e wo mamu se anya akwada na eye obi a wanyine enu nti no wo mu fa abrante yi enye scapegoat na wo mu entwe eye na so abusiafo sen na wonso hu no ACF woni se eye ni sisimu na eye ne de na no wo kwakoyi ana se de ebinu mu ne se eye hunhu mu ade no de kwakoyi ni nyankoma de no eno enti na ma ne kokotu sa anamu no waje ntwefa ensemi hu ene sen Fabra ebebetu eja ewutuma GH comment section. Like your videos na share all the social media platforms and so. Na follow your IG page and your Twitter page so tuma GH_media and equia. Sikapa that's ne yebesan edi esha ebi makram.